Punsi Isel Channel gi news update ta mayambu taramna oksari hojik phawbagi oiba update sing mayamgi mafamda thamjari Naga taba mafam sing Punsinbagi wafam Mntiknaba Yaroi haikre Naga singna khundaba mafam punamak Punsinbagi wafam Mntiknaba Yaroi haina National Socialist Council of Nagalim gi General Secretary Tuingalong Muibana phongdokre Naga Independence Day ga mari lenana wa ngangkhibada mahakna hai Naga singi top topa puwari leibaga lonana Tokhaiba National Flag amasung Constitution lei haiba punamakna khangnaraba wafamni India amasung Myanmar na Naga singi puwari ikai khumnarabadi Naga singnasu makoigi puwari saruk tara hena ikai khumnabu utkani haina mahakna makatana phongdokki India gi ahanba Prime Minister Jawaharlal Nehru gi matamdagi Naga singbu namthanaba honaduna lakhi haina palladuna mahakna haiki Armed Forces Special Power Act 1958 thamjinduna Naga singi political right namthanaba honaduna lakhi Kumza 1997 gi July 15 da NSCN amasung India government na ceasefire lautoknaduna sahi adumaki August amadagi formal oina wari sanaba hauki mapal leipak yauna tongan mafamda chatruk ana wari sanakraba matungda Kumza 2002 gi July 13 da Amsterdam Joint Communique kuyek pinaki amasung Kumza 2015 gi August 3 da framework agreement kuyek pinaki matau asumna Naga singi top topa puwari ama leijai haiba India na khangbiki India amasung Myanmar dagi Naga singna karigumba demand amata tanba leite phampham thokpa aikogi right punamak phangnaba matam kayagi mamangdagi honaduna lakpani hainasu mahana phongdokhi yamna nungaiba paw amana maitai pangal laktagi Rizwan Malik leifamna kaikhudagi miyoi asina maitai pangal lakta ahanba oina Bir Chakra Squadron Leader Award phanglagani hairi miyamdagi nam hadana sel khaiba KUKI2FARE hairi Kangpopi district ki Kaitel Manbigi mafam singda miyamdagi nam haduna amadi kihan khanganduna sel khaibada chenaba KUKI ani Manipur police na pare haire Manipur police na thadarukpa cherol amada miyamdagi nam haduna sel khaibada chenaba KUKI ani adude Susampur district Molhoi village dagi Paumin Thang Kipgen Chai Kuntragani Thoi amade Kangpopi district ki Molnoi village dagi Saigaulan Kipgen Chai Kuntrahamdoini haire Muslim naha ama Maharashtra gi Zamanarda mopna phubada sikre Mama amasung masal susu onkre hairi Maharashtra gi Zamanar taluka da leiba Soti Betawar Soleiman Rahim Khan Sei Kurmathoi mafam adugi mop amana pharaba matung puraga tamthina hatkre haina mafam adugi maktub media da report ama pirakli mop aduna naha adugi imungda attack sataduna mama amasung masalbu tamthina phuramke hairi report ki matung inna amadi thodo adubu minna uhobu singi maikedi gi phongdorokpada Zamanar police station dagi meter khara khak chatlaga leiba cafe amadagi miyoi 15 romgi mop amana naha adubu pharaga pukhibane mahak atoba zat amagi nupiga mari leinei haibagi wahauda thodo adu thokibane hairi mahak pu puraba matung phuba loirba kanda mayumda thinjilamane maduda mama amasung machalna Soleiman bu kanna bohonabada makoi bisu puramki Jalgaon district hospital da pukalakpada mahak sina purakpane haina doctor singna declare tawkibane hairi cyber crime ki case khwaidagi yamada Manipur na 15 subada leirei Laibak asigi oina cyber crime ki case khwaidagi yamba state singi manungda Manipur na 15 subada leire haina National Crime Records Bureau NCRB gi report amana haire report asigi matung ina Kumza 2020 da cyber crime ki case humjaga mapal leiki Kumza 2021 da cyber crime ki case humpuga taret state asida report taroki Kumza 2022 gi oina di cyber crime ki case taragani pan leiki Laibak asigi oina cyber crime ki case khwaidagi wangba state Andhra Pradesh na oire state asida Kumza 2020 da case lising amaga sanipan mawdra mapan Kumza 2021 da case lising amaga sanipan humdra manga amasung Kumza 2022 da case lising aniga chahum nifumathoi report taroki saukhalakpigi matung ina cyber crime ki case hengalakpadagi Ministry of Home Affairs na makal khudimake cyber crime Thingnabagi pandamda Indian Cyber Crime Coordination Center linkhatuna akhanaba thabak thoram kaya paikhatke hairiba center asigi makhada Joint Cyber Coordination Team taret semduna Guwahati Mewat Jamtara Ahmedabad Hyderabad Chandigarh amadi Visakhapatnam da mathau tohanke cyber crime gi hotspot ni hainaba maramna hairiba mafamsing aduda akhanaba joint team sing thamduna thorang kaya lokhatkibane hairi Matung tarakpada Ministry na National Cyber Forensic Laboratory Investigation linkhatuna cyber crime mari lenaba case sing thigal iba state amadi union territory pumnamaki investigating officer IO da mateng pangnaba thorang lokhatke hojik phawda National Cyber Forensic Laboratory Investigation na tongan ba
ꯀꯦꯁꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯤꯒꯦꯁꯟ ꯆꯠꯊꯕꯗ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯐꯣꯔꯦꯟꯁꯤꯛ, ꯃꯦꯃꯣꯔꯤ ꯐꯣꯔꯦꯟꯁꯤꯛ, ꯀꯣꯜ ꯗꯥꯇꯥ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗ ꯑꯦꯅꯥꯂꯥꯏꯁꯤꯁꯅꯆꯤꯡꯕ ꯁꯥꯏꯕꯔ ꯐꯣꯔꯦꯟꯁꯤꯛ 10,000ꯂꯣꯝ ꯍꯦꯟꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤꯁꯤꯡꯗ ꯐꯪꯍꯟꯕ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯍꯣꯝ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯁꯅ ꯑꯈꯟꯅꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯀꯌꯥ ꯂꯧꯈꯠꯂꯕꯁꯨ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯁꯥꯏꯕꯔ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯋꯥꯡꯈꯠꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯦꯁꯤꯚ ꯑꯣꯄꯟ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟ ꯀꯣꯔꯁꯦꯁ (MOOC) ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯔꯝ ꯁꯦꯝꯒꯠꯇꯨꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯖꯨꯗꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡꯗ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯁꯥꯏꯕꯔ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯤꯒꯦꯁꯟ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟ ꯀꯣꯔꯁ ꯇꯧꯈꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔ 83,000 ꯍꯦꯟꯅ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯐꯪꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯁꯥꯏꯕꯔ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝꯒꯤ ꯀꯦꯁꯁꯤꯡ ꯊꯤꯒꯠꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯅ ꯁꯥꯏꯕꯔ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝꯗ ꯆꯦꯟꯅꯕ ꯁꯤꯝ ꯀꯥꯔꯗ 3.2 ꯑꯃꯁꯨꯡ IMEI 94,000 ꯍꯦꯟꯅ ꯕ꯭ꯂꯣꯛ ꯇꯧꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯍꯣꯝ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯁꯅ ꯁꯥꯏꯕꯔ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯦꯟꯁꯟ ꯑꯒꯦꯟꯁꯠ ꯋꯨꯃꯦꯟ ꯑꯦꯟꯗ ꯆꯤꯜꯗ꯭ꯔꯦꯟ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯨꯄꯥ ꯀ꯭ꯔꯣꯔ 119.13 ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤꯁꯤꯡꯗ ꯊꯥꯗꯈꯤ꯫ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯦꯟꯐꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯥꯏꯕꯔ ꯐꯣꯔꯦꯟꯁꯤꯛ ꯀꯝ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯂꯦꯕꯣꯔꯦꯇꯔꯤ ꯀꯌꯥ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯖꯨꯅꯤꯌꯔ ꯁꯥꯏꯕꯔ ꯀꯟꯁꯜꯇꯦꯟꯠꯁꯤꯡ ꯅꯦꯛꯇꯨꯅ ꯅꯣꯡꯃ-ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯁꯥꯏꯕꯔ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯊꯤꯡꯅꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯀꯌꯥ ꯂꯧꯈꯠꯈꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯁꯥꯏꯕꯔ ꯐꯣꯔꯦꯟꯁꯤꯛ ꯀꯝ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯂꯦꯕꯣꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯃꯃꯝ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯖꯨꯗꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤꯀ꯭ꯌꯨꯇꯔ ꯀꯌꯥ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯁꯥꯚꯔꯀꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯕꯨ ꯍꯥꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯤꯍꯟ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯔꯥꯍꯨꯜ ꯒꯥꯟꯙꯤꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯕꯤꯅꯥꯌꯛ ꯗꯥꯃꯣꯗꯣꯔ ꯁꯥꯚꯔꯀꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯨꯕ ꯋꯥꯐꯝꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯗꯤꯐꯦꯃꯦꯁꯟ ꯀꯦꯁꯀꯤ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯅꯦꯟꯠꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯍꯥꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯥꯎꯕ ꯀꯤꯍꯟ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯈꯤꯕ ꯂꯩꯈꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯔꯥꯍꯨꯜ ꯒꯥꯟꯙꯤꯅ ꯄꯨꯅꯦꯒꯤ ꯀꯣꯔꯠ ꯑꯃꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯔꯥꯍꯨꯜ ꯒꯥꯟꯙꯤꯅ ꯀꯣꯔꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯤꯈꯠꯂꯛꯈꯤꯕ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯥꯏ ꯁꯥꯚꯔꯀꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯨꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯈꯔꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯁꯨ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯛꯇꯨꯅ ꯗꯤꯐꯦꯃꯦꯁꯟ ꯀꯦꯁꯀꯤ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯅꯦꯟꯠꯅ ꯀꯤꯍꯟ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯍꯥꯛꯀꯤ ꯁꯦꯐꯇꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯅꯨꯡꯅꯥꯡꯕ ꯐꯥꯎꯔꯦ꯫ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯅꯦꯟꯠ ꯑꯗꯨ ꯃꯍꯥꯇꯃꯥ ꯒꯥꯟꯙꯤ ꯍꯥꯠꯈꯤꯕ ꯅꯥꯊꯨꯔꯥꯝ ꯒꯣꯗꯁꯦꯒꯤ ꯆꯥꯔꯣꯟ ꯁꯨꯔꯣꯜꯁꯤꯡꯅꯤ꯫ ꯆꯥꯔꯣꯟ ꯁꯨꯔꯣꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯟꯁꯀꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯁꯧꯒꯠꯄꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯗꯤꯐꯦꯃꯦꯁꯟ ꯀꯦꯁ ꯑꯁꯤ ꯀꯨꯝꯖꯥ 2022ꯒꯤ ꯅꯕꯦꯝꯕꯔ 18ꯇ ꯚꯥꯔꯠ ꯖꯣꯔꯣ ꯖꯇ꯭ꯔꯥꯗ ꯔꯥꯍꯨꯜ ꯒꯥꯟꯙꯤꯅ ꯁꯥꯚꯔꯀꯔ ꯑꯁꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯀꯤ ꯃꯤꯅꯥꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯨꯕꯗꯒꯤ ꯊꯥꯡꯒꯠꯂꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯍꯨꯟꯇꯥꯅ ꯃꯤꯆꯝꯒꯤ ꯀꯟꯚꯣꯏꯗ ꯂꯥꯟꯗꯥꯗꯨꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ 13 ꯍꯥꯠꯈ꯭ꯔꯦ, 10ꯅ ꯑꯁꯣꯛ-ꯑꯄꯟ ꯅꯪꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯍꯨꯟꯇꯥꯒꯤ ꯂꯥꯟꯒꯤ ꯑꯦꯔꯣꯄ꯭ꯂꯦꯟꯁꯤꯡꯅ ꯍꯨꯟꯇꯥꯒꯤ ꯂꯥꯟꯃꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯔꯦꯁꯤꯁꯇꯦꯟꯠ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯈꯨꯠ ꯊꯣꯛꯅꯔꯤꯉꯩꯗ ꯀꯛꯉꯥꯎꯅꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯆꯝ ꯀꯟꯚꯣꯏꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯥꯟꯗꯥ ꯆꯠꯊꯗꯨꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ 13 ꯍꯥꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯅꯤꯡꯊꯧꯀꯥꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯁꯒꯥꯏꯡ ꯇꯥꯎꯟꯁꯤꯞꯇ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 10ꯁꯨ ꯑꯁꯣꯛ-ꯑꯄꯟ ꯌꯥꯎꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯁꯒꯥꯏꯡ ꯔꯤꯖꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯔꯦꯁꯤꯁꯇꯦꯟꯠ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯅ ꯏꯔꯥꯋꯥꯖꯤ ꯄꯥꯎꯆꯦꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯤꯂꯤꯇ꯭ꯔꯤ ꯍꯨꯟꯇꯥꯒꯤ ꯐꯥꯏꯇꯔ ꯖꯦꯠ 5ꯅ ꯇꯥꯗꯥꯎ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤꯛꯇꯤꯂꯥ ꯑꯦꯌꯔꯕꯦꯁꯇꯒꯤ ꯄꯥꯏꯔꯛꯇꯨꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯀꯌꯥꯅꯤꯔꯣꯝ ꯄꯟꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯇ꯭ꯔꯛꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯥꯟꯗꯥ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯃꯤꯂꯤꯇ꯭ꯔꯤ ꯍꯨꯟꯇꯥꯒꯤ ꯋꯥꯔꯄ꯭ꯂꯦꯟꯁꯤꯡꯅ ꯑꯦꯌꯔ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯛ ꯆꯠꯊꯕ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯒꯥꯏꯡ ꯁꯤꯝꯕꯣ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯗꯨ ꯔꯦꯖꯤꯝ ꯐꯣꯔꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯔꯦꯁꯤꯁꯇꯦꯟꯁ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯈꯨꯠ ꯊꯣꯛꯅꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯂꯥꯟꯖꯦꯟꯅꯔꯛꯇꯨꯅ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯤꯅ ꯄꯤꯛ ꯊꯟꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯤꯂꯤꯇ꯭ꯔꯤ ꯍꯨꯟꯇꯥꯒꯤ ꯐꯥꯏꯇꯔ ꯖꯦꯠ 5ꯅ ꯁꯒꯥꯏꯡ ꯁꯤꯝꯕꯣ ꯔꯣꯗꯇ ꯈꯥꯝꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕ ꯇ꯭ꯔꯛꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯥꯟꯗꯥꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯃꯤꯂꯤꯇ꯭ꯔꯤ ꯍꯨꯟꯇꯥꯒꯤ ꯂꯥꯟꯗꯥ ꯑꯗꯨꯗ ꯄꯣꯠ-ꯆꯩ ꯄꯨꯕ ꯇ꯭ꯔꯛ ꯌꯥꯎꯅ ꯊꯥꯎ ꯄꯨꯕ ꯇ꯭ꯔꯛ 9 ꯃꯩ ꯍꯧꯗꯨꯅ ꯆꯥꯛꯈꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯌꯨꯝ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯆꯥꯎꯅ ꯑꯃꯥꯡ-ꯑꯇꯥ ꯊꯣꯛꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯍꯨꯟꯇꯥꯒꯤ ꯑꯦꯌꯔ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯛ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯅꯤꯡꯊꯧꯀꯥꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯃꯤꯑꯣꯏ 8ꯀꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤꯕꯅꯤ, ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ 9 ꯑꯃꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯅ ꯅꯥꯍꯟ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯕꯣꯝꯒꯤ ꯂꯥꯟꯗꯥꯗ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯃꯊꯧ ꯃꯉꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯔꯦꯁꯤꯁꯇꯦꯟꯁ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫